Oh, tuina mongi nyuma. Eba gani ntubako idro gwatanete nani kiri mubango jo ankada mashinani na ntuko amudeja na ro tonete to gwatidani mubango jo ankada shieto na ankada mashinani ntu mubango jo ankada shieto ni jujo tumete ankada mashinani ederegeshi aronde ne TV yaku ya wero TV ni ntubora to ederete to iriungira e kurunde ne matora na nkoro kikwede atutegera ngugera gwa mwekuru ederete ogeta na mbere kwede didia ntorene negitenere na ndi mubango jo ankada mashinani ne jurekete kwede jo kiamberia no ntuko amudeja goro tutindete na kiadoge kinene ntere Sharare Health Center kwithira tushamanite na ikundi bya Korobia Gembe North tora twakwirite ntukenjuma ine kimekediru na ndi mtuko yanarwa mubango ni jo ankada shieto twatithanite na ankada mashinani turenda kwithia tukiariria tukumenyithia nkoroki ne mbiongo tukethia twithithia maturene na muthejo goro ne mbiongo turari nayo maturene ntereshe Gembe North ni kenda waigwa ankada mashinani ne jete nturene yaku withira ukimenya ne mbito gwita na mbere kwithia twithithia na nategwa mwekurumba kwithira igunika na muthejo goro irari ntuka mwanye mono ntu kinyanto arumi batonye ikundine byekuru na tuona ni support njega muno kwithira ati kwina na mbenkai ya anto arume kiri kundi bira twithagira twirithie maturene jetu jekuru na mubango ni jo ankada mashinani tukanarwa twine ekuru nkada mubango ni jo amwena Joy Miras barani bo sponsor bagi pindi giki ya ankada mashinani na yetu sako baraki nyabongo bethirite be sponsor bagi pindi giki na ndashwa na mwekuru mwora wethirite nawe agwatirite ikundi bibingi na ikundi byongo kwithira bimukirite mwekuru neta na mbere kwithira ciukiria karibu sana mubango ni jo ankada mashinani na ni makeno materi karibuni mubango ni jo ankada tambiri nagwe muki Ipoya sana makena no ntoboto itaande ne mubango ya ankada mashinani bitawa Nadia Mukiri Mungania bitango ina company itawa Joy Milas irebo bwithairia mutu yora premium kavagana yo ankima na raha premium baking flour mutiyora yomba kwithirwa yutumbuka kurua chapati mandazi na itwe twena company ya Joy Milas ira kukwithairia bya kuria bya ngondu mwanya mwanya na natomba kwithirwa tuko kwithiria bya kuria bya nyumo mwanya mwanya ya ng'ombe mbori nguku yitawa Joy Milas karibu sana karibu Nandia kweli no kario enjoy gekeno ko kinyabye kure bibi kareta gekeno ndenenja yes karibu. Thank you Makena onimbetagwa Masiontere kuma yetu sako wamba kwithira kirigara muthikiria na mutegeri wa weru nikigitumi yetu iri mashinani yetu sako ijete mashinani gukwira atiri atukuretere mbecha mukone jwaku Nadia akuritana manto ja kunyira kukurukira mutu jwa kavagara na twe tukeja tugagutonyeria mbecha muko jwaku ukethira ogwiritwe na mauntu ja ujonde turija mashinani tuona inya tutikira kubwetera branchine na aja turitia yetu sako twijite kubuira atiri ojore mukristo ethaire na mawatho 10 jaraja mwathaga kenda itieguru tukwatha kirira kia mbecha nyuntu kinya mbecha kendo wa mwitonga kwina mawatho ja mbecha na ijo tukureterete mashinani na tukiuga twathirania na mubango jojo Makena ingwitikia bakethira bena mbecha no tonga bubinge kukorokira yetu sako karibu sana basi ibwega sana mutegeri wetu na Makena no ndu bagutwita ogorobo narua na nimbita wa Ndorothi na Itore wa Muriuki oni mbitangugi na mantu ya kumenyera mito riera climate change na baba ingi bambitaga Ndorothi ikundi kana Ndorothi omiti bangi baiburetera kabagara bukireterwa mbeca mfukoni na twitu bukariritie riera no ntugukeja kwithirwa tutina riera ririega kinya irio biu bukuria butiumba kuria kwou ngugie kwera nene igutongerie kuru kuboneria ura bombo tonya ikundine bya biu bya yetu sako kuboneria ura bombo tonya ikundine bya kumenyera mito na baka faidika na ndetu masinani tuwatanirite kenda tutongithia mtu wonde urio tura masinani
no ntutuma kindo rodi alichoke kigwe masinkurie ni kundi bujuka yikundi atendene yetu sako ikundi bibatere ko da birenji state atene ate bujuka yikundi no ntu bujuka yikundi na bokeda bibitetheria ikundi bigunika ate kumake yetu sako ibwega makena ndene ya yetu sako itwethaira twina mubango jwa gutetheria ikundi mwanya mwanya. Number 1 no mwanka bwethere bwege kundi ke registered wa social services bwethere bwina certificate ire social services bukeja gwetu kenda tubu register bwege kundi ndene ya yetu sako ke mubango jo jwa kubu register bwege kundi ndene ya yetu sako ibo batere kweja na minute tiage kundi gwitekaniri ibo bati kurugura account yetu sako ibo bati kweja na baro area yenu boya igwa social services na ibo bati kweja na constitution kana mawatho jara jabunga indage kundine kenda kinya twetu yetu sako tugeta na mutaratara jwa kuburita na mantu ambeta twithira bando no tukubugwata mbaru gukurukira mauntu jara bwambiririe gikundi kenda buthithia bweja bwa register ja gikundi yetu sako itweteka area kubutumira officer ona ubienine mashinani ofisa ora tubutumaira mashinani atere agwa ari agwa yetu sako ni unto yetu sako mukarie nejwa kwenda kumenyera mwekoro kana mukuru mashinani atetheka so twagutumira ofisa ori eja ground akabu training ndene ya biumya bina na athiria training au iyo twambiragia kuba mbecha makena na ndene ya kuba mbecha mbiraga ekuru ikundini atire ukarojo kia mbecha keni unto mbecha ni kweja no buibu watho bumwe bura twetete mashinani kubaritana ni unto baba inge barigwa mbecha bakaigwa basacha muka mwire bakauga rete lakini nyuma ya kureta ri iga kuguna iyo tubaritanaga mantu ja savings culture tukabera te mbecha cionde ikobagwa bageka kamuthitho kao no batetheke na kinya benda na jo ndiria bakinya ria kwenda roni rwao tukabana marija makaimono otherwise uyu tubakaribisha ndene ya yetu sako gukurukira ikundi na tukombo kubatethia ndene ya ro ikundi no uri roni rwaku mwaka na mieri 8 uri gikundine 18 months so rutithaira rwena njere gukuinyeria na nyumene itwethaira kinya ekuru baba batonya gikundine makena kwi baba inge beja bakamburi atire masio ntere ekuru bau bagatonya kana akuru bau bagatonya ri batonya bwetekeria anto babi kundine na twito bachoka iria tukabera atire yetu sako tutethuragia ikia tumi twetago yetu so bwege kundine na au mashinani turienda kubwira sako no yenu ni untu yetu borege kundine kia orethi borege kundine kia biashara borege kundine kia bikibiki borege kundine kia mithemba yonde ibo karibishi ndene ya tusako gukurukira ikundi biu na tugatethania mo ndoro dinchoke kire ogwe ikundi biu na atantu bethagira bakithide gutigira atiri tutekera antu bara bakethia bakija gutubaitania mbeche cietu ciethirikiura ibwaga sana makena ngugie kwa nani ni kumoborize community kana ekuru kuthithia ikundi na imbonete gikundi kira kiendereaga muno ni ikundi kira kiumba kuika mawatho jao na bageka mawatho jai na mutaratara nonto ukeja kwithirwa butina watho gikundine gikundi kiu gikagwa na gikareta mantu jatibatere to twerwa ekuru baba ingi ibetaga bakauga iba kwenda mbesha lakini ukethirwa utina imbio kwenda kuthithia na mbesha iu nonto ethira ikieja na wa sairoko aga sairoko ethira ikieja na wa table banking akajukia table banking ethira ikieja na wa miringo round akajukia miringo round kwa atura kuruka aja naja na ikyo gituma wone kuruba mwe makena bakiura nyanja ciao no nturu kiri antu ibejete omuta ugoro bangi ibejirite tanda kwou inkuona mutaratara juja yetu sako juju mwega na impenda kwira ekuru na itu baitana mono na ndi masinani tukabera rumira antu amwe kethe anu itire yetu sako save au kabisa jukia product chionde au tigana mantu jajangi ugwita sairoko nambi kwou gikundi gikiega ikira kithairo kina katiba njega na kira kithairo kina vision na mission na mono bwingwa baraba kuthithia gikundi bakethirwa ni antu baina like minded
Mukiri. Yes. Ikundi bibi terunga magu kahate tu ina mpara kemi. Nzige na tabanga ya premium na ndemo na tabanga. Utigira ati ikundi na njeji sieto ara to kuma kenda twito sema ni ikundi ne tukumba kuigira tuikaraboe. Pambere makena pa hivyo turetwa Joy Millers. Turetwa Joy ikuwiru. Ra inkero. So ka hivyo turetwa Joy Millers. Iko make sure nja yonde ina mwekoro utewere tu nje wete na kuwiru. Rira mwekoro atewere tu nja mwana atewerwa mukoro atewerwa. Na the entire community atewerwa. Na bombere kenda nje werwa tenyiro utemwa koro nyira na mpara so rira tukwatanira batu to Joy Millers na ara mashinani kuguna mwekoro kana ku make sure mwekoro jo na gutumira mutujo ra premium tuna mutujo chapati no atiri mwekoro ena stress yotumira ukima nkime chapati mutu yote ukandika mwekoro akawata ne asira no to ekanda yote ukandika aiki nyoko ria nata mwekoro ena asira kathi mutu atena choose the right so boto bobwetherete product wengwa ikureta nkero wambere mutu ya ra premium baking flour imutu makena oyokima yothero ye very soft alafu yokareta moroyo bia kuria ni ora inovyo na bikari nkanye bi nyambere obiroma so raonera chapati ena nkanya okawerwa so batu to ra premium reu yetu sako bakuiba kwange korombeta mwakoro yo atayo kiambeta ira ambereria gutumira mutu yo ra premium baking flour korua maybe chapati mutu yo tumika korua mandazi mwakoro yo akomba witethia ata tumira mbeta ira cia sako ukora na mwakoro wende awiretwe nja yonde kewira swa so batu to ra premium to nara mashinani nara kuonde nondo mutu ya kavagara to make it sure yokinya kila mahali utena wa yo atia jo ankima na kinyayo wa kurua chapati so rado yokinya na mashinani ngada tia to ikamenya kwena mutu ya ra premium ikethro chiena ra iri komba koritangoe na mbeta tia yetu sako mwakuru akethro yake operate na anything na no ethro akona nkerwa mbeta ira lakini atena the right product mwakuru ra no ethro na aranja ewe na rethetie nguku batu twena Joy Max animal feeds twena mutu jo nguku twena bia kuria bia ng'ombe twena bia kuria bia mbori bia kuria mwanga bia ngorwe na ingwete kianja yonde ande nende gurwetu either ina nyumo ina wadro tena ngoko ina ngore kana wina ng'ombe kana wina mbori so ndene njera me okethro okirera kintu kitena machiara yawo mamuto no tethro wina ra so no kuona Joy Max Joy Millers ne ku apply king keruka na nja yonde urethro wina mbecha muko no mwankonyire whether biashara oko already actually farming ikyo kintu kiomba kwethirwa kikebwithia ande gorone to Kenya na tukiareria Meru County nyarira tuwita na ara mashinani ekoro baba ingi araba kujukia mbesa bamwitia kurira ng'ombe bia kuria bangitia kurira nguku bia kuria lakini itumekete sure iba kuona the right bia kuria Joy biraba batire kumba kwethirwa betumira na aranja kendethia cio na kwa tuika bena kuwirwa so tarete Joy Millers to full package Mase ntiye ni investment ile ko bangirete ikundi kana nimbi mtomba kwethira keja kwa yetu atandoro thina ndine ikundi biawe gikundi kiaona atakiomba kwithira keguneka gukurukira mibango ire ithagirire ara kwa yetu sako nonto okuigwa nandi yetu irate investment mwingwete kia corona bagwatane bagura tuburi ibwaga makena gukurukira mubango jwa yetu sako na kiwi kyo gitumikira kinene twijite mashinani gutetheria antu bara betu nkagwatanira na dorothe ou akuga ekuru bara baingi babati kwithira bainukire egita na baitonga baurerete au kwa marando na bara baingi baurete kwa marando atia makena womba kwithiria mwekuru ena marando 12 jaritwa ba Jesu agitwe rando ntariki imwe na gwetwa ringi ntariki 5 na gwetwa ringi ntariki 15 na gwetwa ringi ntariki 30 iyo twetete kuboria ba mama ari na nande ja yetu sako tweta mubango ne jure jwe korona are mashinani turibera atiri no tu consolidate marando ja jonde ja uthangikagia tukaje kamwe kendo ri agantariki imwe ake
kethra intariki thate ndoro thimbirire kuruba ku atiri akamama kuma ntariki imwe mwanka ntariki 29 thate akariera nduri hayetu ariera nduri hayetu agachoka kurita ngugi ciawe nyonto te mana jago itoyeja nera ndo na ara mashinani muntu arara tetoro bowi bomwe bwa bare arabotha ayakuru bathangikite na bathangika muno utonga bwao bworira mauntune mwanya mwanya bungi bore bathangikitie muno nkiambiria kuga bagatethe kanjireriko o marandone jau imboragia nkabodi atiri ekuru mwekuru aritageterwa ngiri 10 cia gwikiria mwana sukuru anenkerwa ngiri 10 agetu agishailok ngiri 2 mweri ndoro thia kuru baku bethaira ndene mwaka bachoketie ngiri 24 bachokia ngiri 10 kanyina ka mwene igakinya 34 ngiri 10 ire mwekuru nkwete loni rwa inyarwa individual area yetu sako rueja na gwana 1% reducing balance interest ye nkai buru nandia ikie tomi nande tore batedia buru tugwatanirite na nandia na kauri emwe tuga baba bakarega gutethe ka trip ni inyanje so atebo makairi nyonto loni roro rwangirie komi makena ukeja yetu sako loni roro rogarewa na 1% per month reducing balance kugarira we na ngiriti yaku 10 ngakoreya 1% ya ngiri 10 ere tiringi egana mweri jo wete ore itigare ngiri 5 nkoreya 50 watigaria ngiri ngakoreya tiringi 10 kwa mwaka jo agechonko kethero ore ite ngiri 10 na magana ja 53 John tware okoreaga 34 ndorothi ajo orere angiri 10 na magana ja 53 iajo kona mbecha nande tia gwitogura mbandari ya mutu ekavagara wete wamberia biashara aria mwarine jwaku waruga chabati ana baumete skuru bakagura no mbecha wekira muko ni undu biashara yetu sako ni gutonyia mbecha muko tugachoka tukauga atiri ekuru baba beja tukabathithiria atakinya bari ikundine mwekurugwe ukoria ukarita mbecha tia bisi na mbecha iwikaraga yetu sako gwokoria ugokiria biashara eku atia biashara yokairwa yetu sako oria nawe mwekuru ukariare akiuga impendete kurithia ng'ombe injege iguragwa yetu sako aturigara ntumantu jonde jamega jarejetanagia na dunia makena jathitha gwa yetu sako na bui jara tuthithaire individual members kirege kundi na kwa ikundi bimwe dorothe bira we na byo bietaga bikabanga kugwatanira mwendene ya project kwa ikundi tuonete bikeja bigatwira atire makena turienda yetu sako botugurira bus kana Nissan ya kuringaga matatu twetagwa yetu sako turi au kugura Nissan tubaguraira mainde 10 jashe atiao kwe kurubangi betaga bakauga atiri tuteruira tumunda tutwenjaitie tukaire twigwatana jage kundi tusebua yetu sako bwega batugurire munda bukeja makena gikundi ne kienu tukabugurira munda mainde 10 jashe atienu na bukajore ya munda jore andene miaka 5 bwajore andene miaka 5 re bukuthiria kuria bukauga nande turienda gwakirwa tukeja tukabwakira bukamberio ore ya mbecha tienu bwe marandirende na marandirondi au tote stress yetu sako tuga akaba weja na gwa tugutethia tutethenie mama thank you so much bwega twide twishokera na ndorothi atwire kwimbecha itigara chiringi 10 chiringi 20 tugetekia mukiri nuntu naije kwaria bwega na mukiri nekaira bwega twamunenkera mbecha twide twishokera nyuma yakagita atikuraja Eje ni Wero TV. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire Ngoko ciako itekorekia ngurachago na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu wa irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kukikinyanire na mpui chiukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumja shares chiaku na interest chande guru no kare ne gitara miaka 5 utepatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tuna ro gukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Behind every
every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. African jungle. Eje ni Wero TV. Ibaya nene tubagwitana mbere kudio gwatanirite na atwige nkada mashinani tugwatithanite mubango jo nkada cietu na nkada mashinani ntukwanarua na we mwe korona wite na mbere kudio gishiandikithia ke namba yetu na nkuruki gutigira ati next tukirionga ndene sub county yaku ogwe gikundi gyaku tugeta na mbere kudia twikiriongira ukeja kuona mwago turira tukwira tutindetie ntukwira tutinda na mbere nene ye korona ntutwitinde kuru atwashokia nkatho kire antu bonde barabara shumirete ntere sharare muthejo goro na nkuruki kire antu arume barabara shumerie basiandikithiti kundine kwa kinyagwa ngo witana mbere kuthio kenda mubango jo nkada cietu na nande nkada mashinani iboye kabwithire bisiandikithie gikundine na kinyanto arume no kwigwa kwina mitaratara mingi ureterwe ni Joy Milas amwena yetu sako gutigira ati ugo getana mbere kuthiro iketetheka kumakire mukuru kumakire ana kumakire antu babethi mubango jojo kethira joiteithie muntu wonde ona kinya kethira ni nkada mashinani ijo tegerete ayuthi ijo tegerete kuru ijo tegerete antu arume bonde bakethera betetheka kumakire Joy Milas amwena kinya yetu sako na tukanaru ande nageni bako baratu gwitete namba yako tukiaranire nabo na ndenda gucokera kindorothi ndorothi kwembeshira tutigara yikundine twaliunga kundine twaromba roni mbese nitigarare mu methene mbese igutigara 5,000 tukona mukiri nara akaramu tindwa nete ambeche iriko ntugo wingi tukeja eje acio kenda tukoba ntugo wingi mukiri akeja atwiranga mwana ajua kinake ajua kinage akarika mbese ira ateja acio kundine mbese ina atabulithia kwenu kundine bienu magena ndio ndo kwira kethia kwi disaster ithairo erio ikuga mbese igutigara atunengere makena eu ithina ithuku iretumite wonaga nye kuruba moiba gwire ntikwenda kundi kana ntikwenda gwita kujukia mbesa uraomba kuthithia na njira nkui na inda ugire ntukwire ngi batwito athomithirwe twamenya atiri o mbesa ira njega ni reri bank kaneri ku sakone kaneri sakone ndauga banki ntikuga ke banki ira nene twina sako cietu ira igutukiria
na ciina interest iu waigua mase akiariria kwou kantu karaga utigara ige kware sakone no ntu indabwirire sako nayo imuru na muru ijora jwethairwo jwina karomo kanini na ndiwa otonyithia witate haraka kwou bwatigaria ngiri 5 bwa save ntukwire nge bwa save inge 5 ikethirwo ire mbio 10 uka multiply 5 iu na mwaka wona mbeca ire wona na nukuigwe itwirirwe imase buhenda gintu bukaegwa 10 times of your savings na ndi antu ambeca chieta kuria ngumu ri kana chieta mwana kwajua ri na te akajeru kayigitire atia utitonyithia ara muru ne jweta wa sako na mase no ari ariku ari aja woni prosperity ekwa yumete kiri ikundi na riria ndamenyere ku save mbeca sakone igutetha area utimbona ikundine bithatu bithairwo ndi ikundine bing'ana na kia bithatu ikia mwiriga no ukuragia savings chiaku wendo mbeca irokenda makena ukagita atia ukagiro no no ukuririe savings chiaku kwa wito kwenda wen karenji ekurubetu na ndi twite step wingi ituthithitie ikundi bibingi lakini twite step wingi tumearia mase atwirire narua ukurima tung'au mwitone ukwendia kilo 5 kenda uria miringo round iria ukwendia kilo 10 kiumia kiu kingi kenda uria mbeca iro jukitie kwa nkumbato twite sakone ande atwa uma masinani kidogo tweta level ingi ego save. Thank you Dorothy. Mukiri itumire kundine nande ndina ngiri ciakwa 5 kana ngiri ciakwa 3 ria mizite acio ngiri 3 ni mbimbe nacio kwa Joy Milas nkethira nkithiri makena ri mumero wira muntu wiche no naicio bona ichi muntu mu muntu tichie na thako megethera tichie ikea ende otichie no bona ko me tichie moritane so rira tuwetana tore Joy Milas na ara mashinani na twena yetu sako twemenyethie mwakorora we mashinani atire kuhusu mutu yoyo ara premium baking flour na ta yoyo njire mwanya kire mitwirenge mutu jwa chapati jwa Kavagara yokuritaira chapati 37 kiro ijire rira chapati 37 rira mwakoro kuringana na orajo jubwethetwe na utaalamu bonga na chapati enganerete chapati eliku chapati yokurega ni chapati simi so rero komba kwethro eta mbesa iro iye tusako mwakoro jwake abeta ku university acio na kintu kitibatire kethera ni orui bwa mandazi kana kinyayo chapati aki akwambiriria kurua chapati mahali teka aromba mbesa yetu sako aitumaira mutu yora premium baking flour akomba kwethro akiona mbesa baita sio chokia na haya tusako mwakoro ateta na mbere mwakoro ata avoid stress mwakoro atena ra premium baking flour au ni watu etairwa ra premium rero waibwa ra premium teri yetu atuo wo no ntoirio tetheria mwakoro o save no ndo turinga biashara kenda tuona faida turinga biashara tu kenda kutwika no cooperate na rira mwakoro akoba mbesa sakone akirua chapati na mutu yara premium akona baita bombere mwakoro akethirwa ekuwirwe tutereterera mashinani mwakoro eta wankatha nimbi no ntoba kwethirwa imwekoro wina nkero mwakoro kuwiria njewe na mwakoro kinya uchiumba mwakoro kwa bambesa una akomba uchokia so au ni auto kujirende nkatha cietu mashinani na ra premium na yetu sako thank you Nandia wikite mukawaja ku kuigwa chapati romba kwethira ukirita na mutujwa ra premium na ndi oni masende na mukawa mbese iji ndi kusave ndi uruga chapati 37 ntukiria twera i try and test kabisa kaya tete manto yakugia ko na ndi chapati hizi obviously baita mtojo okuruga chapati ikederera ku chapati 15 mbese iji masena tempomba kwethira nkiriria chonde jache tusako iboega manekena ona reto kiuga itoritana ekoro mashinani
ati Nadia konditaniroa Aonini woni ngutara mathabu ndona atiri chapati itwero 37 ndona ndeta mbere ndiretaga kinyarira ndina kiatho maybe ndikari na kiatho ngwitite antu igana na inkobati obarugira chapati metwira twamenyeretie mbere ara makena etende uma chapati 37 murungu imuira na ndenda atara mathabu Nadia ndona atiri umwe kurura wina kiatho agwitite antu igana jonto atomera mutujora jo toritaira chapati 20 na atomere mutujojo joara arite chapati 17 yegorore ya 20 ira tore used kurita nande iji 17 nyonto nande itwe na nandi atwa musanura nande musanure nkurukia undorothi 17 iji I saving ya thithia na bwawe menyanto bathoganagia saving no ira ndeja na mbecha nda save iji saving ya thithia na bwawe aja gikundi nege kia kumathaira antu igana ago save antu 17 bare arende rugira na mutujonge nande tubecha tutu a save ndoro de nande tere yetu sako yetu sako wega bwayo imbecha tianka ukareta mbecha tia kuku akie murungu ikorego tiara ndarigara nyonto nande twethaira tukiugaga atiri mbecha ira tiaku areta nanto baba ingi bameka mistake ingi o mawatho jara ja gutonga ngukwira ijo to barita na mashinani anto baba ingi bathithagia makosa jange jamwe bakera na atiri tutu itobecha tonini twago save na nande beta bage bakiuga ngaseva rojo yo mubango jwajo ndendorothi inkathithia rojo yet 50 ere akandetera akauga ari ndetera 50 ntuko mweri ethire na 2,300 mwaka ethire na 18,000 na 50 akinandia nande nkere ekorokie nini mashinani atiri yetu sako ejete okwira otega ntu gaka nini kakamberia yake kuritithwa ngoge bwega nyonto 18 iji ethera kuma January wekire December kinya makena akathithia saving yengi ote kuije nyonto ethera ekire ngiri cia we 18 atejera ngiri 10 etitia gwita ruga thigonko ana akaritira mbecha ihuo au ete abagurire nguo so nande arende ewe rando kenda mberia kuriagira rando na interest iri nyoga useva no wagura kang'ombe ambaniria na biashara so manto jaja ja saving jatioragia mbecha inyingi kana mbecha inkai wethera 50 kuona ikaga 50 eku wethera nega no kuona ikagega na riaku inya wethera ingirio kuona ikaga ngiri eku nega kuguna na gutethia nyumene na mibango yetu sako eretu ine oya kweka mbecha iji kenda itiara nari imibango eriko no kiariria umasena ndi waririo kinga point tiaku chiondere na ndi mubango jwa yetu sako jure tu ina juju akwa jwa gweka mbecha iji ugo seva mubango jwa mbere jure tu ina ju kwe mumembo ora umba kweja akauga ambeke tirenjire shares tia yetu sako itego tiaraira mwaka jojo turarite dividends na 19% makena thioroka Kenya mzima otekarona sako irarite dividends na 19% na 13% kire shares ira muntu ekete kwena bange bakweja bakambira atire onimbekete shares tiangana bakamboria mase ndithie shares yate kwe mubango ndirejere ajuju wa dhabu yetu imubango joria tuko encourage omuntu wonde amberia gweka mubango jwa gweka muthitho jwawe na tena muthitho jora jomba kumuretera machiara eriuga atiri ukethra wina mwana grade 4 for example na mwana au no mei eteko nindi weterwa kiroria kendo menya mwana au ageta university makena tugakwireja utonya mubango ne jwa yetu sako jwa dhahabu yetu wekage 50 kanega mwana ore atwa gweta grade 10 inyote ko nindi gweta arambe ugachinukira wete yetu sako ugembeche ira ndireka tia gwikia mwana ichio nkwenda
bakuritere kethra university weke bakuritere retirement nayo twikiona njira yau na gukurukira mantu jau ukiuga wa retire withere wina milioni tiaku kadhaa uria kinya wauma weru ugeto karire into bia yetu sakonja onogoki so kwina mibango ya mingi ira tumba gutethania nio na ukaguneka uri individual kana kinyore gikundine utwe tuthuragia nuntu tugaga sako ni yetu. Thank you Dorothy. Gabwa kuba muthi. Ankwenda kwira antu betu ekuru betu masinani na akuru tumenandi na ara turamatukaga kwita miringo round tucieta muno turathiuru nkambuga tukwenda gukurukania nyombe na ndi atwambiria gwita level engi ya kuthithia savings no to savings jau mase atwira ichi tutethairia muno twina ana bagwita skuru na kwina ira cietagwo emergency loans cia skuru kana jaiu na ndi mipango eu yetu nini nayo ndienda kwira antu betu na ndi itume ikundine bila tutura wita kogoro nambi twambirie ku focus uria tumba gu save mbecha cietu kiri sako cietu kenda tuendelea au angi. Thank you Dorothy. Nandi kirambo mbakua mutongo wire time is money bado to enjoy Millers to tetherio save time ku mutujwe to jwa ra premium kavagara makena Joankima yorua wanandaika inkai mwakorojo kenda ona time weta kulita nguo ingi ati utakanya kicheni etake dhabu yetu na kenda kinya ngasi nitetie thai mwakorojo ati witaji korua nkima twarua na mitwenge kitambo gime motwe karua ya kumikilo heda kumarogere mwankoro bibazo mwakoro arua ngime motu koruete gime ra premium kavagara wemerua na ndaika inkai wa save kaita gaku na wa save mbesa kenda wona thiringi otiario weka na ara yetu sako obepte 50 uthamu yetu mwana ikinya grade 10 so batu tu Joy Millers tukubwetheretie mutu jo save time na yo save kinya mbesa ibu ndo na ara machinani tukwenda kumenyithia mwekoro wonde product cia Joy Millers cia biakura bia ng'ombe mwanka mutu yo ra premium Joankima na kinya yo kurua chapati utomekete sure so kinya mwanka na ara machinani kenda mwakorora na ara machinani kinya we atekawe manzo jo jara chati utokinyira tureja na machinani tukemeke sure mwekoro wonde akwankatha no ndo mwekoro useba mbesa na wina kaita kamere mainya mbesa cia ndakaita gakuiria kethero ngari ya uruete re ondere kethingano akenera ina tumbo kana so batu ture Joy Millers ya mutindwa mero biakore bia to bia Joy Max bia ng'ombe bia mbori na kinya bia ngore na bia nguku au ketembe ne barabara wewe takachanga less than 100 meters tunanduketo biakore bia Joy Max na ke town chionde kangeta maua mutu atentubetwe tiania we na merete ukianja muthara kenduka che kwendia biakore bia ndethia tuna biakore bia Joy Millers bile nau mutu yora premium yokorua biakorea na yo ankima supermarket chionde na kinyandu kene chionde itomekete shua yo kinyarore so ngwa kutune kinyandukene unde mabote kongana ni onto thimo yaku ni branch yeku yetu sako so okenda mubango nkuru kino gutugwatithania na namba 0724 144 444 0724 114 444 yetu sako inyo tweta tukejo awori. Thank you so much. Bwega ntuvwa kona kanyo gorobwa nabo bukethira bwijite mubango ni Joankatha mashinani tona nentuko winge maturene na tume studio tutige wata mwanki tugote mwanki kireko. Thank you. Bwega ntuvwa kwithira gwatanirite mubango ni Joankatha cietoma na Nkatha mashinani ntuko ya narwe jo kali mubango jo mwanya kwithira twikwereithia ne mbio ongwa tugwita na mbere kwithira twithithia na ngetikia ati ugwita na mbere kwithira tethekana njire imwe na njire ingi wo kali na mbeca ciaku kenda kwithira kiambiria biashara ukuigwa ngugira omba kwithira ukithithia na go kali na mbeca wagiti no kethira ugikia ukuona ara omba kwithira ugika muthithu jwaku na jugeta na mbere kwithira jwiciarana nyuma ya kagita ati kuraja tirikirie mase mweri jo muthijo kugura shares anto bagore shares mweri jo muthia anto ibagore shares na te mweri jo muthia ke ende toka kwa mbeca
shares ira cionthe okethera wikite January wije nkumathira no kimathira ni untu itwirigirite gukwa dividends njega na ti muthi yake no wendere kugura shares tiaku kinya gukurukira pay bill number 512100 iria ithaire ri free no ugure o mami gitandene gwaku ngakwendera utukubu bwega nini waku Makena Matiri